Yadamo say yebeto so na abeto dwa wa Asante mu Kwadaso Municipality se eba no HIV AIDS ho ensema womo na edi kan ya 6.4% ama anoden tina wo sempanifo ye de ombetumi kuma seso ame ene amanse West Mensi mu nsoso no pre wo hono pa ya yade no so ewo so ebie na wuku eto so ti ye hwe Asante Region last year test na ye study na ye no ne prevalence no na 2.6 for Asante Region eba no omo nyem na apemfo de na ye no but 2019 de na release ye no na ekọ 3.2 but ye hwe 2018 de na 2.6 2017 de na 3.2 na we call de one echi no so I sound na 2.6 nti ye prevalence no me hwe ameka say edabe say 3% ehọ na ehuva around ye ka estimate na ye release ye na dia na region no no Kwadaso in edaso with prevalence of 6.4% e was ropa emaye KM so wo ho eni so ame wo ho eni amansie west so ebaye